Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah tiya kita tu sumabo si pagbuka di bulan Ramadan si Elio Kohap Jumaat siya inin kemon kumpulan yoa kahap de pinayampayang bangsa inin sabu-sabu kemon iyakan tuudam riyad inin kemon si Kohap Jumaat magbuka si istiraha. Kaya ni Palte yan, ma, bekay pa. Magsusod ka yan. Sinakan yan, ma'am, kira na kan. Inshallah, maku kita bibang pa ini sa tabot tabi iya bulan Ramadan ini bibabalik. Kung isawit din si Kuwa, kita pagwa, biduhan to si Ragdali. Tiya, may mga kanaking kasi paasik. Ini makanak tuh ini, anak tuh ini siya ini. Oke, pasok ya bos. Ini lahatan melela, ini lahatan meden desa. Ini lahatan meden awon, pulang do meden dehin. Bang pa ini sabta abot umur TVP iye Ramadan pabalik. Intang ni sawe kun, lu na siyan. Ah. Tain ko pikira tu. Ini si dendehin kulang du kami dendehin bung. Bang Ramadan balik insyaallah. Dina aku de bisa maghinang dijuduk kita biek kamu tikul-tikul tu si istirahat. Disandu inin bahu inin luku sumabo to sisi telu Jumaat men si itu sabu-sabu kemon las inin si Jumaat tapi itu kami batang haja katambahan penia Jumaat nambah iya si bulan Ramadan tu. Yan me diayung ubus inin sorba inin ubus pandan ubus inin daral tabid inin perembuan inin panganan na inin neput limandi no iyan no niyan kay buhet duklaban yan kemon siyan. Alhamdulillah ubus ni kami naan si inin magbuka. Pag ubus hadja kami inin ng bayang Maghrib iyan pakali kami muhadara iyan kuya si Tuhan Salman guru kami kalasahan iyan muhadara iyo do pakalehon bisa videohin bakas ni ka-upload ko magjamaa kami naan sampai magtarawih ko ito sa magkakanet yan kani-kanero palalay ni buwan gitu pikinakan magsukol si Kaam Kemon iya me iyakan darud jikir duk me kumpulan yoa inin pagkakan minted de magkakan iya balik to si inin bang ne kite nampil itu kami ngeddo kita murah. Okay ni magsukol si Kaam Kemon, thank you for watching.